ku gasobanuyefilms.com. Citadel yagezeho. Bimeze biti. Tell me you've never felt like you should be somewhere. Mbwira ko utigeze wumva ko wakabera ahandi hantu uri gukora ikindi kintu gitandukanye n'icyo ukora ubu. Tell me you've never seen my face. Mbwira ko utigeze ubona isura yanjye na mbere. Urabe? I was in a train. Nari ndi muri gari ya moshi. Habiturika. Urabe? Cyari kumubwira. I couldn't remember anything. Ariko nta kintu nashoboraga kongera kwibuka nyuma y'icyo gihe. Usibye weho. You're a spy. Wari maneko umeze nkanjye. Nungoronda sakusa. Sam. Wamujenga una icyuma. Narizi kugiye kugisama. Subira inyuma. Nanjye ngahita nkubwira turabona se none ugisamye gute. Nigeze nk'umuntu na mbere mu ndoto. Urebe abo mwari bo cyari igihugu. Mwari Citadel yari agency y'abamaneko ariko idakorera igihugu icyo ari cyo cyose. Imyaka 8 ishize twagambaniwe n'abakozi bacu. Amagambo tumaze gushyiraho itegeko rishya. Ni ikibazo cy'igihe gusa ikajya mu bikorwa. N'ibiki bijya mbere hano. Ubu nibwo buryo bwonyine ngo dufite. Uriya mugabo ntakwiye kuzigera bimenya. Ninde utazabimenya? Priyanka Chopra. Mufite kwibuka hahise kugira ngo mutabara hazaza. Kaga season kamaze kugira gasobanuyefilms.com. Citadel ikimara gusohoka isisokera gasobanuyefilms.com. Filime z'umwaka niho ziki. Uriteguye? Yiteguye iki? Do. Twandikire. Twinshi cyane. Citadel. Sisotse tariki 28. Ndabona wansigiye ibikinisho bishya. Uriya musore yari yabyanze nanga ko byangeza ndabikoherereza. Do. Rabe.